Menteri Ketenar kam jengok kai perthai ubak polling do hakak khandai terik risau ula ong bakadon gejing lek politik halor gejing temu persya ya kata masa Shillong Cherry Blossom Festival kabadai gejing persyang ban pendeko ya gejing nang kiu rasong ka kam jengok kai hajela ngasuba bakadai gejing lek politik ban persya kidon kibor ki bana shalendat ki ba persyang ban khanglat ya gejing kiu ka kam jengok kai perthai la ong ubak pol habakren bat ki nong thok kubor ubala kentai ban ya kendu ya ke kenhun ki sengtre kam halang hapok kalama jong ka Joint Action Committee JAC. Kiba persya ya gajing penkut ya kata masa Cherry Blossom hakasngi ublei. Ka JAC ka kentop ya kiseng tri kam halang na Ribhoi District. Ba kentop ya ka Meghalaya People United Front MPUF, Ribhoi Youth Organization RBYO, United New Trap Movement UHM, Saindur Tipkur Tipkha New Trap State, ban Meghalaya People Social Organization MPSO. Kani kata masa kadai ke balapun krek nadong syadong ban penlong naduk kanyo haduk khat khandai tarik naiwing ha RBDSA Sports Complex Ribhoi District. Nggak aktif bagi persyak dengan yang kenduk bahkan lihat dulu. Kayak jemput bikin penkok nguk yang aman. Pak kani kam day ke festival ke ngijit tarik mengi kadang dah ke grup ke bayo ya kani ke tender legit maki sini kita bet duk ke jindi tiket ke layak online the early bird tickets are haja tali masen sedang resil layak ke jindi kini beri bat tiket mentah pina ong ki kumno nanta kani ke day ke festival ke bangi mang bahkan kentiu ya ke tourism namar kendai pau nak cispa jong ki bawan kidai kibri gimana bar na barok kawi dari India kendai 4% kidai kibri gimana bar tang 10% kidai kibri gimana Meghalaya de kita ki 10% ru ombar khak kidai kristam di kendai 4% li bawan na bat hang nu pin lap bawan na Mumbai na Bangalore ki balak buk labun na ki ri siang duria kidangwan di nang taban ong pat ba tang ka sngi Sunday ke de sngi ke ba khoi ke bakentang kamchong nia hang no ru im David hiu wong ne kata ke de sngi ha ke ba utrai lo thau to le subha bat long kemen ha kata sngi ke ba man ka sngi dilar pi ong pada ba nai ba Sunday kalau ke bakentang ni Kristen 7-day Adventist kin ong beli people long hara si satjan Muslim kin ong beli people long hara si thok dia tingin pelong hara no kasih pada kila man tahu segi temai tu kita ki kenhun di kini kita jingkran di bam syomnya ngem syem penbori no inu banwan sekini ke festival ke bangi kham kring mental le kalau makin wan ki tourist ki panabar mar kini tourist ki pan man thia bisa kini ki pan bay bisa but ki yarap ino ngibu ini ke program ru hari Ribhoi District kaya yarap ya ke ekonomi jong ke district thi kila ki beriu ki bana kata ke district ki persya ya ke kamai gaji ya ki beriu ha ke district la jong ngin ya keren ke gaji mut bangan naik puan banyak keren berkum kita ki beriu ke sarkar ke dei ke ba ki lanjit hida ki pada kajing ya hang ni kalau ba din ba kla adab jit ki sekarang bagi kam start maki ki kam snow thu maki ki kam don jingyo ijngai maki tela lagi sego bagila kata-kata double game election ilong minister maki kinum sya syuk ke Cherry Blossom kin khang baik di barok festival kami ni baik ke situation kaya kumnu kat kum ke jingdawa jong ke situation kum dah ini benar kami ki lat lendi kani kam dei ke sien ke baningkong ba ki festival and ki shows ki long ka Sunday kila don tengki ban ki bawan tem hang ni ha Sunday JN Stadium kadap ka stadium di palat masih teng ki bawan hang tu lai ni di Kristen sudah tendre kini mental ke di bangi target ki domestic tourist but international tourist tinggi kan beli kilong ni am ayu siapa ki tiket lada pi keren ba khang ya ka festival namar ba ha ba Sunday tidak kata kaju kan
rukom pensiongnya inang ba kang no iki cinema hall, kang no iki theater, kang no iki restoran, kang no iki bar, kang no iki nuki kam ki bagi ba ki lek ban pelut por ya kesande. Demen kang no kita baro bat ha iki beli bagi rung dot si mani. Kasyongnya mo kata rukom berkat. Kam dan jing mut ba nginyakan bat kibriu ki bam dan ka buah terkap. Kitarik kimdai kiba ngajit manga. Hendai kidai kiba ke department kalau ada beli ke survey. Kalap ba ken kring bondu kibriu lada ke festival ke jaha kut tayo weekend. Mar beli ubriu layo ban dan hangni haka Friday sejang Sunday layo berpelut ya kepur ba kebekelut laisni antu Monday kila benik seseorang Tuesday kila benik sedauki ti lada ni penyat dah kata ke logik kini bebun kini beri bawan cerita festival kini beri badan lagi kami kijam kila light ban shooting no nomor ba ke Saturday bat ke Sunday kadai ke weekend. Kawai pat ka kenhun ka bala tiap kum kasur ki pai ba nong shong shnong lum dai kla kila le ya kedu ya menteri bape ya ka tanan jong kai berthai uba polling do banyak keren halor ka cherry blossom. Uwe na kinong shong shnong usam la teng shan makri ulaya thu ba kinong shong shnong ki sngo persyajur ya ka jimpen kot ya ka cherry blossom ha ka khat khandai terik namar ka hab ha ka sniuble. Ula ong baka jela jongi ki babuan ki deki kristan ki burom ya ka sniuble bar ki babuan ki leji ya seng ha ka ne ka sni. Usam la bayai tei lapang ula ong lada ka sarkar kampen kendria ya katarik ban penkut ya tamasa cherry blossom ula berten bakin ra daki plakar nadu ka sini sedang ka cherry blossom bada dami kanu ka jingklumar ka sarkar kan syem ya ka jingkit kli aden ba yo I haki social media ya ka ba kani ka cherry blossom ban sa penong ha ka sinong jongi idap da ka jingso kendit ka ba kraw ya ka ba kani ka festival kalau kau yang tak senang ke jongi, tinggi ke kalian kinong senang, ke sor jong kinong senang, jong ke berembang lom dekla, iwan pen pau, saya bak pol, akan kesini ban kerpat I, bah highway deh, minum persyak yang kena ke cherry blossom, hendrai ke jing persyak ke jongi ke deh halor jong kena ke tarik, ke balong ke kat kedai tarik, ke balong ke sini uterai, ya ke baru ikun Kristen, ke bangnya Yesus Kristus. Nijat guram, niju penengkam, niju lek cekicing iseng ban mani belum brom, ektem badon bor cungu. Bad aku cukup por, kacing so kia aku cumi kalau ba hak kita jaka, bad kita di area kalau ba di babun king mana. Tega kan sakta ya kini ke program, bad agak bedai bad kini kacing mana play. Te nakaliang kacungi, ni so pelah. Namar ba nakaliang ki jong ki nong yalam snong jong ka berembong iklam pentip yang ki pajba nong snong jong ka berembong nak ta kadaw ka jing isya aswa ban kano ka program dan kano ka festival ki dei ban pentip so pajba nong snong ban lum da dorbar ban pentip khnang ba ki pajba kinang ban perkhat ban sani ban ai jumut dan ban perkhat hakno ka dei ka sini ka biang ban penkut ya ka ka festival. Te nakaliang kajungi ni subu ka jingkerpat si bapol lundo bini minister ba nakaliang kajungi kinong sungnong jong ka barmbong lo bidkla bakin sobha ban perkriya no tangi kan ka tarik ka bade ka khandai tarik ka bade ka sing utrai te hadin ba ni nakaliang kajungi ka joint action committee ni rayo ban ya tembet ban sia meg ni kesenjam ban wani kendu ya iba polling do ibade minister in charge tourism government of Meghalaya. Jadi kesini kena tarik bana bispo berjalan pulai. Halor kabaide bat ka cherry blossom. Kaban salong ha ka khat nyu tarik, khat pra, khat kendai. Lais ngi lenter hang te hapok Bhairambong Kurkalan Rimbhoi district. Teke ke jiwan ka jungi hang ne ban kendu I banginya discuss ban penbait halor kene ka man. Ba ka khat kendai tarik kasngi ban penkut e kene ka tamasa. Kadai kasngi ublay lan kata ski sonde ya kaba
kumbang itip hiba borok hapo jong kani ka rilum jengja jungi ni ju sange na katre kata bat ni sange ni kam kijam namar ka de kasni ka kentang te umdi tang ni borok boy gari ka setak juga parthero kicule e kene hakane ka sisin stio ka de kasni ulai te ke ga jungan ka jungi bani keduk kolong ban remove no ya kene ka tarik dan ban geriak no ya kene ka tarik ka ba hap khnai tarik den rai ke bat ka ba jah kene ka sngi ko mentah ni post trade office ka bala sakhi leng ba kini social media ni ui bat ngidap da kajing sudiau ba kajing sosi iro ha ka ba hadin ka bangi ladat banbu ya ka open main letter menin ka sngi bat anang lapo hang ne pade hadin ba sho bangin rung hang ne ke ba mi kelong ba ki kli ben ban ke kajing thu ko chu phi ka ba phi kwa ban kendu ya iba polindo kata kalami na kitin no pa jong uba pol kani kalong kesung thamula hadu kata taro namar baling ni kindiat sngi gini gi benai gi beladap no ngiwan kendu yang minister ba depet ya ka power ba eti mandal he ada mengilabu open militer kamdun kono ka jing tuklar ban ong bangikar ni ka kamayo nilai yang tu syurak tu resep kopi nakaliang pa jong iba mandal ila ong barong support mdon kono ro ka jing objection hendrai ka basngol ngok pada kalong ni kapan bitar memandingi ba uwe ni pa jong uba pol uang ba mdon open militer phem nomla bandrong bat ukenok pan man daki kitin kibom lak bandong roang ne kawan ka kol ka pelong ba hana ba nakaliang ka jungi ngila de ki pen mi keluar nginum yo si barong support te kene ka don ke selandet ka plan ya ka ba kila kili lupa ingi ba ka daw ka bangi ngiwan ba ni gunung ne ka de hi ka men ka de nam ta ka cherry blossom ka bangi ngi persa jur ya ketika khat khnai terek ba nadu ba mentakas ngi hero ba nginom som thait nakaliang jong kene ka joint action committee jong ini kiseng ki bala kentup lang ne baro ya ka ba nadu mentakas ngi ngin persa ba tat hadu ketika ngi bikin perlong itu kita masaro ngin ra plakan ban nginom som thait hero ban lada kani keno ka jing klumaro ban ka government jong kami kelia ane ka sarkar me kelia kan hap ancim ya ka jikikli namar balai ko bong ba pola gini khat ngi li i ka news ka balami ka ong ba baro hendri nyau tuli ngi bekerpang hoi kiri kisni bekerpang hendrai ko mangitip pada ba baro ya kan ka kasni ka ba ka de kasni sonde ngitip ba baro ngiyo ban chong thai ngiyo ban chuti ban ngiyo ban let haki jakam maneblai gijungi hendrai kane galong perban ka jing yurai ya kata ka im lang ka salang gijungi hakaba kila penlong perban ya kata ka jingele kai tamasa ya jing subha hakata kasni ublero hakte gidon chibon gi mane kibobon kibolong kristan dehendrai babrok khoi jong gari ka partai gitip hi ba sonde ka de kata kasni ka bekerpang hendrai bale gi wan ban yurai kune kane ka de ka jingstang ka juki ban penduk jait no wat ya kasni sondero kane ka de ka jingstang no dak basai ngan keren bakimut ban penduk jait ya kane kasni sonde haka jingwan jong ini union minister ka de kasni sonde haka jingwan jong modi ka de kasni sonde bai hapo jong ne ka jela ka jungi samanta sa kane ka cherry blossom sonde kin penkot kikwa ban penduk jat moi kata jenglong kristan ke jungi ni ki kristan ngidon la kacong kohok ngidon la kacong menungrim hindrai pinumla ban ong ho tu bolong hindu bolong muslim kata la kajong ngidon la ki jong jait nyam hindrai buram lem ya kata ka jenglong kristan ke jungi ka bahap hapo jong kani ka rikasi jinja ke jungi wat kani ka ciri busam ro kan long ngati po manan kurkalang hapo riboy district hapo ka umrai constituency te ni kani ka message kan le sha uba polling do bat kan le sha chief minister jong ka meghalaya ukonrap sangma ya kaba larat ude ukwa ban bha ude ban pasange no khat khnai tarik ba ude ban rak na shagoi tarik balada ukwa bandan kaji klumar tengi long laradi ban ngilong blakre hero ban nakaliang kaji hinom ailat ba khat khnai tarik ba ketika tamasa kan kut hakate ka jaka ka jungi hite namar ngi nginang long ki kristan ba ailat emingi bakum ki kristan ro ngindon lang yala ka jong ka hok yala ka jong kata ka riti ka dustur ka jungi te nakaliang na junga tang ini hikintin iba kenyan bat ba ngingilong ki balakre bat ada ka nakaliang jong minister uba polindo bat u kontrak samala ada sim khyai ni ka benta ngi ngilong ki balakre banginom songthaj bat ngin ihab hiru ban persa bangin rak plakat hiru bat ngin persa hiru hadu te kasngi